Ago nyogbogan presbytère nyanyo hame ntinya di aha blavevo adrelia no mo pe lolon gbe sia gbe be gbedoxɔ yeyea tutu catéchiste agbenu na wotrɔ asi le gbedoxɔ si li hafi wova ŋu la ale ena wotu mɔ gã ɖeka ko si nɔ xɔa ŋu le eƒe ɣetoɖo ƒe kpadzi la eye woɖe mɔ yeye eve sɔea ɖeka ɖe anyiehe kpadzi ɖo ɖe vɔsamlekpuia dzi kple gã ɖeka si ame hahoa ato age ɖe eme le dziehe kpadzi. Emegbe la wova kpɔe be xɔa megale amewo sum o eya ta woɖo tame be woatu yeye. Enumake dukɔa yi ɖalɔ ke le klui tɔsisi me va kɔ ɖi. Hame la ƒle simiti eye wode asi blɔk mememe. Ale wome blɔk abe tɔn eve alo etɔ̃ ƒoƒu ɖi hafi catéchiste Emmanuel Agbenudzo. Le catéchiste Joseph Adenyo si nye ame evelia va le Agbenu yome ƒe anyinɔɣi la, wodi be woayi dɔa dzi. Eya ta woɖoe be hametɔ ɖe sia ɖe nanɔ franc ewo alo billet eve dzɔm kɔsiɖa sia kɔsiɖa. Wodze gasia dzɔdzɔ gɔme nyuie gake meva yi edzi o le ʋiʋli si va ɖo catéchiste la kple hamea dome ku ɖe ga ŋudɔwɔwɔ ŋu ta. Nu si kplɔe ɖo koe nye be amewo va de asi blɔk la fifi me. Ʋe si va susɔ lae wotsɔ tu dzodoƒe si li fifia la. Tso ƒe 1971 me la, aƒetɔ Joseph Atukwadzo kple tsea Seth Atukwadzo si nɔ ablotsi ɣemaɣi la de asi kpekpeɖeŋu didi me na hamea hena gbedoxɔ dɔ la. To Mawu ŋutɔ ƒe amenuveve me la, Germany hame abe bla etɔ̃ ene siwo woɖo nubiagbalẽ ɖa le la dometɔ ɖeka ɖo eŋu le ƒe 1974 me be yakpe ɖe hamea ŋu. Eyae nye Evangelisch Reformierte Kirchengemeinde le Hannover. Ewɔ ɖe eƒe ŋugbedodoa dzi enumake eye ga si woɖo ɖa zigbãtɔ va na hamea le dasiami me alo Auguste 8 le ƒe ma me. Kpatakpata hamea wɔ ɖoɖo ɖe dɔa ŋu eye wode asi ewɔwɔ me. Wotsɔ gliɖoɖoawo na xɔtula gã aƒetɔ Joseph Sokpo tso Lome, ame si wotia tso xɔtula ene siwo nu wote se ɖo la dome. Hamea ŋutɔ tsɔ asidɔ kpe ɖe eŋuti kple vevidodo kpakple dzidzɔ. Asidɔ ƒe gãtɔe nye be eya ŋutɔ yi ɖafɔ kpe le gbeme va kɔ ɖe mission kpodzia zã hegba keŋ wozu kpekui abe ʋu enyi va se ɖe ewo ene. Ale womeƒle kpekui aɖeke na gli ɖoɖo o negbe exɔa gbayi ko. Le ɣemaɣi la, wova kpɔe be ehiã be woaɖo pilawo ɖe xɔa me. Kpekui si hiã na pila mawo la koe wotsɔ gaƒle.
asidɔ bubuawoe nye kelɔlɔ xexɔa me ƒe anyigba kple doɖeɖe na tixɔƒe alo tank si wova tu ɖe xɔa ŋu la. Dukɔ bliboa menye kristotɔwo ko o kple katekiste si nɔ hamea nu aƒetɔ Samuel Kɔdzo Ahiãyibɔ kpakple osɔfo Godwin Ahiãgba si nɔ nutomea dzi kpɔm la ƒe asi meɖe le kpekpegbagba kple dɔ bubuwo me kura o va se ɖe nuwuwu. Aƒetɔ Paul Savary kple via aɖewo kpakple aƒetɔ Thomas Sumaɖu siwo tso Nyɔgbodalave la hã va de asi dɔa me. Nenema ke nye Kebo Dogbadzi kple Kebo Kpeta hameawo kpakple sɔhe habɔbɔ tso Lome Nyekɔnakpe Presbyteria nyanyɔe hameawo me hã. Xɔtula gã Sokpo kple eŋume siwo ŋgɔnɔlae nye Bigla gã Kofi la va da ka le memlɛɖa tedoxe alo mars 7 le ƒe 1975 gbe. Esi wònye be amewo yi agble ta, ame siwo kpɔ kadada teƒe hekpe ɖe wo ŋu hã le ewɔwɔ me la koe nye Friedrich Agboyi, katekiste Ahiãyibɔ, Joseph Atukwadzo kple Samuel Atila Ataklo. Gliɖoɖoa dze egɔme tso dzoɖa si kplɔe ɖo dzi yi edzi tẽ hewu enu le ɣleti 4 megbe ɖe ɣleti 6 si xɔtula gã ɖo la teƒe. Ale woɖo glia vɔ hafi va wɔ dzɔgoe dzikpe ɖoɖo kɔnuwo. Osɔfo Elias Agbi Awume si nye Togo Presbyteria nyanyɔe hame ƒe synode nuŋlɔla le hemayi me lae va wɔ wɔnawo le kɔasiɖa anyɔnyɔ alo September 14 le ƒe 1975 gbe. Do ŋkɔ eye kpe ɖe asidɔwɔwɔ ŋuti la, hamea wɔ ɖoɖo ɖe eya ŋutɔ ƒe gadzɔdzɔ dziyiyi ŋuti. Ale le kɔasiɖa tedoxe alo mars 3 le ƒe 1975 si nye Easter gbe la, sɔleme vala ɖe sia ɖe do ŋugbe na ga home si wòdi be yana la. Ale ame 190 ye do ŋugbea gbe ma gbe eye wo dometɔ aɖewo na ga hã enumake. Ga siwo ameawo kana wo ɖokuiwo tso franc ewo alo bieve ɖevi sue aɖe dzi va se ɖe franc 50 dzi. Ame bubu siwo menɔ sɔlemea gbe ma gbe o la va ka nu na wo ɖokuiwo emegbe. Aƒetɔ Joseph Sokpo ke wotsɔ xɔa gbagba na eye wògbe le ƒe 1979 me. Dɔwɔlawo ɖi le xɔa dzi le Brada Siam Lɔme alo Yuli 17 gbe. Dukɔ bliboa ƒo zi he va kpɔa dzi kple dzidzɔkpɔkpɔ. Dukɔ bliboa ƒo zi heva kpɔa dzi kple dzidzɔkpɔkpɔ, aseyetsotso kpakple akpedada na Mawu le nuvave mea ta. Wode sɔleme le xɔa me zi gbãtɔ le kɔasiɖa Siam Lɔm alo Yuli 22 le ƒe 1979 gbe. Nufiala Kɔsi Ganyo Soglo ye kplɔe le katekiste Ahiãyibɔ ƒe lãmegbegble ta, gake eya hã va sɔleme ya. Wode aƒetɔ ƒe kplɔ ŋu zi gbãtɔ le gbedoxɔ yeyea me le kɔasiɖa Dasiami me alo Auguste ƒe ŋkeke 19
gbe le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bladrevɔ asiekelia gbe le osɔfo kɔsi numatekpɔ ƒe kpɔkplɔ te. Gbemagbe wode tsi ta na ɖevi atɔ̃ hã esi wo dome Robert Dovi Kwadwo ƒe vi ŋutsuvi Edem Kofi si xɔ ɣleti 6 la nɔ. Le kɔsiɖa tedoxe alo mars asiekelia ƒe ƒe akpe ɖeka alafa asieke blanyilia gbe la, hamea ɖu akpeda ŋkeke gã aɖe tsɔ da akpe na Mawu le dɔ gã sia si wowɔ ta. Vevitɔ be togbɔ be xaxa geɖe va eme tso dɔwɔlawo gbɔ hã la, dzɔgbevɔ̃e aɖeke medzɔ o. Nenema ke woda akpe na ame siwo katã tso kpuiƒe kple didiƒe na kpekpeɖeŋu ɖe sia ɖe ƒomevi le dɔa wɔwɔ me la. Wokpe Kebo Dogbadzi kple Kebo Kpeta hamewo, ale Kebo Dogbadzi hamea ɖo eƒe hadziha ɖa, ke Kebo Kpeta ya mete ŋu va o le kunya si dzɔ le wogbɔ gbemagbe ta. Le nyateƒe me la, Aƒetɔ Sokpo kple ehawo melé be na xɔ gbagba o, alebe menya kpɔ o, eye ne tsi dza la, ɖeko wokɔna ɖe xɔa me le esi woakɔ ɖe titina gɔta gã la me aɖɔ ayi tanke me teƒe. Nu sia nye nuxaxa kple tamebubu gã aɖe na hamea, eya ta wogaƒo koko na Germany hame si na ga kpekpeɖeŋu na xɔa tutu la. Esi evangelist reformierte hame ƒe dɔkplɔƒe si le Lier nya be yeƒe hame si le Hanover le kpekpem ɖe Nyɔgbo Agbetikɔ hamea ŋu ta la, exɔ nya ƒu akɔ heɖo ga ɖa, ale hamea ƒe xɔtula gã Aƒetɔ Edward Kofi Avinu va klo xɔa hegbugbɔe gba le nɔnɔme nyui si me wòle fifia me le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blanyivɔ adrelia me. Aƒetɔ Avinu la ke xɔ dɔ siwo susɔ woawɔ ne exɔa na wu enu la keŋ. Míade dzesi be Aƒetɔ Dr. Winfried Stolz, evangeliste reformierte hame ƒe synode nuŋlɔla tso Lier va kpɔ dɔ aɖa le kuɖa anyɔnyɔ alo september 22 dzi le ƒe akpe ɖeka alafa asieke bladrevɔ adelia gbe do ŋgɔ. Míade dzesi hã be hamea ƒe gbedoxɔ mezikpuiwo, kplɔ̃ kple nyagblɔti kpakpa atikpala Aƒetɔ Gerson Avɔtri le Kumasi le Ghana. Nuawo va ɖo le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blanyivɔ atɔ̃lia me. Presbyteria nyanyui hame si le Ghana EPC ƒe kplɔlawo le ho kple amakɔm hamea le Kumasi ƒe nunɔlawo na kpekpeɖeŋu geɖe le nuawo kpakpa kple wolɔlɔ vae me. Tso gbe si gbe xɔa yeyea ƒe dɔwo dze egɔme si wɔ be wogba xɔ xoxoa la, wotu agbadɔ si ƒe didime kple kekeme nye xɔ xoxoa tɔwo ƒe didime tututu. Wogba agbadɔ sia kple zingi siwo wofo le xɔ xoxoa tame. Emegbe wova ɖɔli kple bak alui si woɖe le xɔ yeyea dzi le esime wole be woagbugbɔe agba la. Agbadɔ sia si wogbugbɔ dzra ɖo nyuie le ƒe akpe ɖeka alafa asieke blaasiekevɔ enelia me la zu ɖevi sɔleme kple nu bubuwo
wɔƒe. Yo miasi ɖe teƒe ya na mi nɔvivi nyaselawo nye exlẽla TSI plus 228.